Tawen 2023, kastoy di sitwasyon ni Sitio Ramramot, Barangay San Antonio, Bangkinabra. Nalayos ti babalay gabi ni panaggato ti level ti Danom iti Karayan, guboy ti bagyo kinabagat. Nakurkuran pa iti approach sirangtay. So na kayo, ang kaya nga nalayos dito, dito ti balay ni Ma'am Emily, no? Dito lang karoba na. Dito nalayos di Parbangon, dito man sir. Nalayos si Parbangon, so ang kaya man nakaturo kaya nga nagpatnag. Anyak kid daw tayo. Panakay ko ako maday kay kuan na dito sir, di blood control na kinay alis ko maday tungin ta nakabubutang nagkamot pinaldawal daw sir. DJ itinagapuan ti Danom, and then it typon egay Kimaro nga nagpa kadagito ay nagturong karitip kababalayan dito nga iso ita tinanglayos kadakwada. Adagab yun type ijay nga saan nga makaumanay. DJ lang area at naikan. So nung ikitaan tayo, naglihis. Dito'y ayos iti Karayan, nga iso iti rason nga natibag na iti approach iti San Antonio Bridge. Ita atawen, nananay na nasalkniban na iti residente, manipun iti panaggato iti level ti Danom iti Karayan, gapoy iti naipasnek of flood control, agab yun type iti lugar. Kadang iti naglabas sa bagyo, kaya iti mapaspasaran nga habagat, saan nga nalayos, kanibilang iti residente, nataltalget di sitwasyon nan. Okay lang, matdakal ti tulong na data sir, hang kami nga taang nga dimanon iti gidanuman. O mababot iti nasorok 50 babalay ti maprotektaran di flood control. Nalayos kami ngamin idili previous nga layos ijayan ti Bagyo Lawin baday dyan na amin kami ito si Ramramot na layos kami amin idi sir. Kami day ito dakkel nga tulong kada kami day flood control nga in request mi kini kong JB. Dakkel nga tulong, sir. Kabayatan na, inibalaso iti Karayan, problema mo iti pito pamilya di Sitio Turod, Barangay San Antonio, di pa nakalayos Danom mapasaran, di pa nagtutudo na. Awan kami di pagruwaran, nagiti morno nga Danom, iti lugar. So kami basi lang nga todo, sir, ko, at kami napigsa nga kota, sir, buhay kita, magnamot to, mga pandi, awan pag nanabangit, yes, bangit, sir. So ito yung pagnaan na, hanggang po ti taltalon, sir, surong. So awan ti gabyon na dyan kami na. Awan sir, awan. Kung may sapay kami sir na ngato kayo mo jiwai ganjayan sir ngamit tuyo. Tanagaburan na matin. Tapos awan ti pagwaranti Danom no kwan. Sir, awan tanang ngato matitapay sir. So nga masuno kami latatlo sir. Sapay lang ko maser no dapan nakabalin na ko makana lang ko matoyam ni sir. Pababa hanggang mo panyen ti lusob sir tapno ratoy Danom diretso lang mapangkamanjay. Diyan napintas unay diyan ti saluden diyan flood control nga nay patader na po kong JB kani Congresswoman Ching ta dakkel unay tinay tulong na nga pag naanti Danom imbes nga mapangkaragiti kabalbalayan. So nakontrol tayo ti mabalin nga didigra nga ipagtingnan nohan ko mga datang flood control. Mangnamnamada may kantetensyon iti dayti aparikot da tapno nataltalgad da no dumteng man iti kalamidad. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.